Доброе утро, уважаемые телезрители. В эфире НВК Саха. Передача «Новый день». В последующие минуты вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале эфира давайте обратимся к прогнозу погоды. Итак, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха плюс 6, плюс 9 градусов. Днем ожидается плюс 14, плюс 16. Заречье плюс 8, плюс 9 утром, днем плюс 14, плюс 15. Южные Улусы плюс 5, плюс 6 утром, ну а днем плюс 12, плюс 15. Вилюйские Улусы плюс 4, плюс 7 утром, ну а днем плюс 14, плюс 16. Нижнеленские Улусы плюс 7, плюс 10 утром, днем плюс 15 градусов. Западные Улусы плюс 3, плюс 8 утром и днем плюс 12, плюс 17. Колымо-Индигирские Улусы плюс 5, плюс 8 утром и днем плюс 6, плюс 11. Дианские Улусы плюс 3, плюс 6 утром и плюс 4, плюс 8 днем. Северо-западные Улусы утром плюс 7, плюс 10, днем плюс 12, плюс 20. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 4 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается плюс 17, плюс 19 градусов. Друзья, идем далее. Глава Якутии Айсен Николаев утвердил стратегию развития арктической зоны республики. Церемония подписания исторического документа состоялась в селе Оленек Оленекского Улуса. Данная стратегия на период до 2035 года нацелена на повышение качества жизни якутян, проживающих в арктических районах. Подробнее в материале нашего коллеги Юрия Осипова. Часто молодежь не хочет оставаться на селе, тем более на севере. Эта проблема объединяет все небольшие поселки. Но сегодня из этого правила все больше исключений. Алексей после окончания учебы в Якутске сразу вернулся в родной Оленек и с 2017 года работает здесь специалистом социальной защиты. Живут моя семья, я здесь родился, и я горжусь своим народом. И усиленно прилагаю все мои силы, чтобы мой Оленек, наш Оленек, он развивался. И это сказано тем, что здесь, несмотря на то, что есть определенный кадровый голод, но если постараться, если найти хорошие пути, то можно найти хорошую работу, которая очень даже хорошо оплачивается. Традиционная отрасль Оленекского района – оленеводство. Сегодня количество оленей здесь составляет более 4500 и ежегодно неуклонно растет. При этом местные оленеводы стараются следить и за сохранением древних традиций ремесла. Традиционное ведение оленеводства очень хорошо сохранено в нашем районе, несмотря на то, что мы их обеспечиваем техникой. Мы все равно, как и в былые времена, умеем обучать верховых оленей. Мы все традиции, которые нам были переданы от наших старших братьев и отцов, мы все это сохранили. У нас есть кочевая школа, у нас был открыт кочевой детский сад. Поэтому женщины, которые работают в оленеводстве, они с радостью и удовольствием уводят своих детей кочуют вместе со своими детьми. Здесь также идет быстрыми темпами социально-экономическое развитие. В Оленекском районе активно реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилья. Также ведется строительство новых социальных объектов – электростанции, котельной, детского сада. Известно, что вот Верхнемунское месторождение, алмазы, также там Торское месторождение. Вот это все наше будущее. Мы стараемся обучать нашу молодежь промышленности. И Александр Иванов ставил задачу, чтобы нашей молодежи больше было в промышленных предприятиях, чтобы они обучались промышленным специальностям. Развитие Оленекского района и всей арктической территории Якутии получило новый импульс. В селе Оленек глава региона Айсен Николаев подписал стратегию социально-экономического развития Арктики. Зоны Республики Саха-Якутия на период до 2035 года. Основными приоритетами стратегии развития Арктики станут социальное, промышленное, транзитное, экологическое и инновационное направление. Документ станет основой для проведения единой государственной политики в Якутской Арктике, площадь которой составляет больше половины всей территории республики. Конечно же, важнейшим сейчас стимулом развития Арктики Якутии является развитие промышленности.
Мы видим, что здесь ряд проектов уже сегодня на стадии реализации. Это не только традиционная алмазодобывающая промышленность, но и промышленность, связанная с добычей редкоземельных металлов. Есть интересные подходы к развитию нефтяной, газовой промышленности. При всем при этом мы должны четко придерживаться самых жестоких, я бы даже сказал, да, требований именно по соблюдению природоохранного законодательства, по сохранению экологии и среды обитания наших коренных народов Севера. В документе арктические районы разделены по бассейновому принципу на Анабарскую, Ленскую, Янскую, Индигирскую и Колымскую группы улусов. Оленёкский район входит в Анабарскую группу и вместе с ней является лидером среди арктических районов по показателям социально-экономического развития. Именно эта группа станет пионером, который позволит прогнозировать возможности и угрозы для других 4 групп. Юрий Осипов, Оленёкский район. Недавно свое 9-летие со дня основания отметил благотворительный фонд поддержки детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Харысхал». О становлении и развитии данной организации нам расскажет координатор проекта фонда Айнара Сокольникова. Айнара, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, поздравляем вас с прошедшим праздником. 9 лет, действительно такой серьезный срок. Я уверен, в течение этого времени вы сделали очень многое. Ну и давайте начнем разговор, собственно, о фонде «Харысхал». Что же из себя представляет фонд и как он помогает детям с инвалидностью? Да, нашему фонду в этом году в августе месяце исполнилось 9 лет. У нас у фонда есть основные 3 задачи. Мы работаем с семьями, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха-Якутия. И наши 3 основные задачи – это, конечно же, оказать психологическую помощь родителям, да, если когда в семье рождается ребенок, у родителей все равно возникают некие вопросы, некие трудности, и психологическая поддержка нашими психологами, она оказывается для родителей, и в дальнейшем уже по мере взросления ребенка к нам обращаются семьи в дальнейшем и в подростковом периоде и так далее. Также, конечно же, основной момент – это юридическое и правовое сопровождение, потому что у наших семей возникает очень много различных вопросов, да, касаемо правовых различных дел, и наш фонд помогает им тоже в этом плане. И 3-й наш самый большой пункт – это у нас получается социализация семей, воспитывающих детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. Мы туда включаем все наши программы. То есть, получается, мы оказываем не только юридическую, психологические услуги. У нас есть очень много узких специалистов, к которым обращаются наши родители с детишками. Все услуги они получают совершенно бесплатно. Конечно же, главная задача – это социализировать детей с инвалидностью и их семей. Мы проводим очень много разных мероприятий, конкурсов, мастер-классов. То есть за 9 лет работы, на самом деле не перечислить, да, так вкратце, на самом деле, какая деятельность у фонда. Основные 3 задачи, чтобы наши семьи, они социализировались, решали свои задачи, проблемы вместе с нами. Также и доп. Образование у нас есть, кружки для детей, театральная студия «Маленький принц», которая уже, наверное, многим якутянам известна. И у нас также успешная мультипликационная студия, она была 6-й по России, которая открылась, называется она «Чудеса кино», где дети создают свои уникальные мультфильмы. Действительно, фонд, как я понял, да, помогает во всех сферах, это и в психологическом плане, в социальном, юридическом. Но если говорить о том, что 9 лет фонд работает, и какие главные успехи, главные победы вы бы отметили за эту историю? Я скажу как лично от себя. Мне кажется, наш каждый проект, каждая успешная консультация, каждое успешное мероприятие – это для нас и для наших родителей уже большая победа. Конечно, нас очень сильно поддерживают жители нашего города. Они всегда участвуют активно во всех наших мероприятиях, во всех наших благотворительных акциях, во всех наших мероприятиях. То есть каждое мероприятие, все, что мы делаем, для нас это имеет большое-большое значение. И как
ну вот имеет огромное значение для всей нашей команды, и мы надеемся и для жителей нашего города. Вот, Айнар, вы заговорили о команде, да, вот, если говорить о сотрудниках, о членах данного движения, вот, фонда Харысхал, сколько людей, вот, работают, и кто они, вот, ну, вот, Ну, квалификация, вот, если об этом говорить? Да, ну у нас получается, конечно же, работают все специалисты, да, если это узкие направленные специалисты, то все с соответствующим образованием. Допустим, если смотреть на, допустим, нас, на координаторов, да, там мы по образованию и психологи, и журналисты, и там и юристы. В общем, у нас очень много разных специальностей, но у нас одна задача и одна миссия, поэтому вот нас она всех сплотила, и мы вместе идем вот к этим целям, которые вот хотим сделать для наших семей. Айнар, мы знаем то, что в скором времени, да, вот стартует один из очень важных проектов фонда под названием «Включайся», да, мы знаем то, что это республиканский летний слет, да, так это мероприятие называется, вот, расскажите об этом слете, когда он начнется и что будет, собственно, в программе. Слет у нас начнется уже в эти выходные. Он у нас получается второй. Первый у нас слет прошел зимний до мер ограничительных, да, то есть в декабре месяце мы встречались с нашими ребятами, с молодежью с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. Форум у нас первый, получается, прошел достаточно успешно. Мы решили сделать его летом. Также мы приглашаем молодежь от 18 лет с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. В эти выходные мы будем максимально проходить различные тренинги, мастер-классы, коммуникативные курсы и мастер-классы творческие, все для того, чтобы мы немножечко размялись за эти 6 месяцев самоизоляции, тем более то, что форум проходит в онлайн формате, то есть это большая доступность для всех вообще людей, которые находятся очень далеко от города, уникальная возможность присоединиться, познакомиться и пообщаться. На второй день мы планируем, так как сейчас разрешены там занятия спортом на открытом воздухе, мы очень любим играть в адаптивные виды спорта, то есть виды спорта, в которые могут играть совершенно все. И во второй день по программе мы вот планируем встретиться, соблюдая, конечно же, все меры безопасности и немножечко размяться и позаниматься адаптивным спортом. Да, ну и, конечно, вот мы говорим о том, что, ну, в двух форматах, да, в онлайн и офлайн формате, и, конечно, я уверен, то, что все меры безопасности будут предусматриваться в офлайн режиме, да? Да, конечно, обязательно. Мы уже всех наших ребят, которые уже записались, мы всех предупредили. Они все у нас в курсе, и за 6 месяцев они тоже уже знают, какие меры необходимо соблюдать. Поэтому все с нетерпением ждут, чтобы вот встретиться, пообщаться наконец-то вместе. Хорошо, Айнара, большое спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Мы желаем удачи в вашей деятельности, ну и, конечно, очень-очень интересного республиканского летнего слета. Ну что ж, Спасибо большое. Дорогие телезрители, мы продолжаемся, не переключайтесь. Буквально через мгновение мы продолжим наш эфир.
Друзья, мы продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Приближается начало нового учебного года, и, к сожалению, не все родители имеют возможность купить все необходимые принадлежности. Именно поэтому уже второй год работает замечательная акция под названием «В школе готов». Итак, об этой акции, о том, как стать ее участником, нам расскажет председатель общественной организации «Город добра» Туяра Зверева. Итак, Туяра, доброе утро. Здравствуйте. Ну что ж, если говорить об этой акции, действительно очень хорошая идея, очень хорошая мысль, да, помогать тем родителям, которые, к сожалению, не имеют возможности вот, собрать, да, полноценно, вот, купить все принадлежности. И как же работает эта акция? Мы знаем, то, что уже работа по этой акции ведется, и как стать ее участником. Так, сейчас у нас уже стартовала, да, действительно, уже идет уже второй год. Сбор средств канцтоваров у нас продлится до конца сентября, и он проходит по улице Федора Попова, 23, второй этаж, магазин «Полоскун». Можно принести абсолютно любые канцтовары в любом количестве. Это может быть там 2 тетрадки, 5 ручек. Как бы не важно количество, важно ваш вклад в добро, да. Вот, в прошлом году мы успели собрать за один день 15 семей. Это за один день только? Да, у нас в прошлом году был благотворительный концерт в парке, и вот за один вечер мы смогли собрать 15 семей. Ну, действительно, впечатляющий показатель, да, за один день вот и с культурной программой. А вот что касается в этом году, вот запланирован ли вот какой-нибудь концерт вот, в культурной части? Нет, в связи с пандемией концерта ничего не будет, поэтому у нас сбор проходит в другом месте. Ну, действительно, да, на самом деле все очень просто. Вот взял, купил, да, пару принадлежностей, по своему усмотрению пришел, отдал, сделал доброе дело. Вот в прошлом году, вот вы говорите то, что 15 семей, да, вот получили необходимые принадлежности для учебы. Вот по какому принципу вот были вот выбраны именно эти семьи и был составлен список? Список нам дают округа нашего города. Вот, мы с ними предварительно созваниваемся, и вот и из этого списка выводим как бы наш список уже. Ну и вообще Вот. говорить, если о данной акции, да, вот второй год вот, ну, под этим названием, да, официально эта акция проводится, но мы знаем то, что ваша организация проводила ее и ранее, но, видимо, в менее таких масштабах, да. А вот как вообще родилась идея провести вот такую акцию? Но у нас раньше акция была корзинка добра, ну она и есть корзинка добра, и в рамках этой акции перед 1 сентября сами люди приносили канцтовары, портфели, и вот, и мы решили сделать отдельную акцию, чтобы было направлено именно вот подготовка к школе. Потому что вот, каждая семья, имеющая детей, знает, как затратно собрать ребенка в школу. Примерно, чтобы собрать одного ребенка, нужно от 3,5 до 4,5 тысяч рублей. И это без учета цены за ранец. Ну да, действительно, 3,5-4 тысячи, да, рублей. Вот, может, заинтересует эта информация молодых родителей или тех молодых людей, у которых дети будут только в скором времени, да. А если вот идти далее, если говорить об организации, да, «Город добра» вообще, с какого года она существует и как она начинала вот свое становление и развитие? Так, городу добра уже в этом году будет 6 лет. Вот. За 6 лет мы провели очень много запоминающихся мероприятий. Это вот как елка добра, которая вот с прошлого года у нас уже по всей республике. Вот. Курс молодого бойца тоже был республиканским. Компьютерные курсы для пенсионеров, школы тренинги, корзинка добра и так далее. Вот. Мы сначала... Нас было мало, там человек 5, и все с каждым годом как бы, к нам начали присоединяться. Ну вот говорим о том, что в Общий самом день. начале, да, вот всего лишь 5 человек, да, вот объединенные одной целью, и вот в итоге сейчас, спустя годы, вас значительно больше, и хотелось бы спросить вообще, сколько людей в данный момент объединяет вот «Город добра»? Ну, сейчас у нас, ну,
уже точно скажу, что больше 100 человек. Больше 100. Точную цифру не назову, но больше 100 человек нас. Да. Это вот и школьники, и студенты, и работающая молодежь. Ну вот, а сейчас действительно, конечно, вот актуальная пора, да, когда надо собирать детей в школу. Вот, а если говорить о следующих проектах, вот, после акции «К школе готов», вот какая акция будет проведена? Но у нас сейчас еще также идет эта картинка добра, это сбор продуктов также вот для незащищенных слоев семей, малообеспеченных семей. Вот, и начнется, конечно же, подготовка к елке добра. У нас идут переговоры с магазинами. Яблочный спас у нас будет 19 августа. Ну, планы есть. Давайте еще раз вот нашим телезрителям, да, напомним, как же принять участие вот в замечательной акции под названием «К школе готов». Нам нужно просто купить любое количество школьных принадлежностей по своему усмотрению и принести в назначенное место. Да. Нужно купить любые канцтовары из списка. Список у нас в Инстаграме. Инстаграм также называется «Город добра». Нужно принести в магазин Полоскун, это Федора Попова, 23, второй этаж. И при желании сфотографироваться и поставить хэштег «Город добра 2020». Да, ну что ж, хорошо, Туяр, большое спасибо вам за то, что уделили нам время и рассказали о такой замечательной акции. Мы очень надеемся, что как можно больше людей примет участие в акции «К школе готов», и мы, конечно же, улучшим результат прошлогодний. В прошлом году помогли 15 семьям, в этом году хотелось бы, конечно, охватить большее количество людей. Ну что ж, спасибо вам, и мы идем далее, дорогие друзья. Сейчас мы посмотрим короткий ролик, и после этого мы обязательно вернемся в эфир и продолжим общение с гостями. Друзья, с 14 августа разрешили работу уличных спортивных площадок, фитнес-клубов и тренажерных залов. Какие условия должны соблюдаться и в каком режиме будет вестись работа, нам расскажет первый заместитель министра по физической культуре и спорту Семен Сергеевич Чердонов. Семен Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, действительно, вот долгожданное событие, да, решение для любителей физической активности. И хочу сразу спросить, вот, например, если мы говорим о спортивных площадках, фитнес-клубах и тренажерных залах, какие же требования вот перед ними поставлены, чтобы люди безопасно занимались спортом и физической активностью? Да, спасибо за вопрос. С 14 августа у нас указом главы все стадионы, плоскостные сооружения, а также фитнес-клубы и тренажеры будут работать. Поэтому с соблюдением санитарных правил совместно Роспотребнадзором разработано положение, именно как надо вести себя на этих учреждениях. На примере 4 квадратных метра ставим спортивное оборудование, и также сразу с соблюдением санитарных норм у нас будут проводиться занятия в фитнес-залах, тренажерных залах, а также на стадионах. Да, вот, ну, конечно, вот на 4 квадратных метра, то есть один спортивный инвентарь, да, как я понял. Да. Вот именно в закрытых помещениях, это значит в тренажерах и фитнес-залах, такой порядок будет. И, конечно, соблюдением сперва прохождения процедуры замер температуры,
а также и, как говорится, все равно будут соблюдать санитарные дистанции. Мгм. Ну, конечно, здоровье превыше всего, да, вот, а получается, спортивные вот площадки на улицах, фитнес-клубы, тренажерные залы возобновляют свою работу. А вот что касается объектов министерства, вот какие объекты уже начали работу? Так, ну, пока те объекты, которые имеют у нас тренажерные залы, они только будут работать. А вот насчет остальных, например, игровых залов, например, бассейнов, они еще пока под запретом, потому что мы еще не достигли третьего этапа выхода из самоизоляции, поэтому следующий этап у нас предстоит именно открытие наших спортивных школ и плавательных бассейнов, а также игровых залов. Мы еще ждем особого распоряжения главы республики. Мгм. Ну и вот есть у нас такое небольшое продвижение, да, которое ждали все любители спорта, физической активности. Вот теперь можем ходить и на площадки на улице, и фитнес-клубы, тренажерные залы. Ну а что касается вот ближайших спортивных мероприятий, вот я никак не могу не спросить об этом. Вот какая сейчас работа ведется по организации, вот и есть ли какие-нибудь вот примерные даты ближайших соревнований? Ну да, в связи с пандемией коронавируса у нас отменены 30 чемпионатов республики, а также ряд больших наших международных турниров. Но по международным турнирам у нас конкретно уже будут предоставлять сроки уже международные федерации, те, которые уже непосредственно видами спорта занимаются. А наши именно мероприятия, которые внутренние, они будут также после снятия третьего этапа самоизоляции наших граждан. То есть, ну, сейчас о сроках я не могу сказать, но тем не менее мы готовы уже как бы провести чемпионаты, продолжение, как говорится, продолжение и чемпионатов, и продолжение, как вы знаете, зимней спартакиады. Мгм. Ну хорошо, Семен Сергеевич, большое спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Очень надеемся, что в скором, в ближайшем времени вся ситуация вот, с коронавирусной инфекцией стабилизируется, и мы полностью вернемся к нормальной работе вот, да, в плане спорта и всех других сферах. Ну что ж, спасибо вам большое. Ну, дорогие друзья, Спасибо. на этом новый день подходит к своему завершению. Хотелось бы еще раз отметить для наших телезрителей, выходя на спортивные площадки, фитнес-клубы и так далее, пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности. Конечно, спорт спортом, но здоровье, конечно, превыше всего. А на этом я, дорогие друзья, с вами прощаюсь. Эфир продолжит мои коллеги из Ангакёль. Это Господь. А игра есть, да, этот эмодзи, Лариса? Julus birge takkallar deyipçi. Birge takkallar айтилар. Ото бастыгыннан нымык жылдырар дей. Дарияны как информация розяхпчи. Ити тоқ бар де, өлен олуғар Илдархан. Ол тоқтақта, Якутияда 4 видеоны ипыта да. Ол аты үрдігер хаңарабытта. После. Синхрон бараш. Ну хорошо. Это Господь судья, дай Бог. Мы с какой стороны? Кира турак было хайка. Бар кирмен на кирен кимжелер. Маныкка мехагар. Хадер атынды кирбя питта. Может по-другому как-то. Маныкка меха. Может так? Как насчет? Ото олды тетирин. Да? Алрада. Битер Алрада рохка. Манна. Маннык вот так выйдем. Нет, табылуат эбит.
Саңа деле саргыны салайыстын, саңа күн сатабылынан толыры болын, үтіе сарсырдынан күнді біге көрәтшілер бит. Же бу пирдир неделебит сагаланна, бүгүн атыржак 17 күнө, бенеденник үлен неделете же бенеденник бүтүн үйрө көтө көрсөр боллакпыт же. Наха түргенник әмия бәрт түргенник білдебеттік bir nedelе, онна өрөбіл күнлері әлес кынан аға оссылар, онынca bu nedelе оссата біге тапталақ көрәтшілер бітереме үлелетті, тегінеті айынатан кәлібіт тек қойып, ол күрді Кайта Константинова, оны мен Петр Кулаковскай үтіе сарсырдағатын әйгінден көрсі өкпіт. Же онотон күнгүтүн үтүөтүк сагалаң, каз бирди кихи бәйбәйтигер үтүө санааны комплимент этәхжактахын колор бага видео көрбүтүм, онно омук сиригер Америкага быглах. Ани herki je beyte manık challenge kurduk onlar butse eksperiment nabıt kas biddik ya haja bu en haşe bitrak takın bugün haşe istanakın haşe tanıbıkın ondan ara bartne terse onun canlar sohuyallar Onluk bullaca. Onluk bir sahalar aha bir sahalar tanır. Bir dağını can butugar men bir kolabora aytaga en bile o kayta kadar bugün haşe donus bu kene beter şöyle batanga hakikaten hılcagan gel etapna ata etse bitereceğin kıstacı diye. Ondan kayta boldu bu kihigen emiyatın bile tongu hogostuk sıhın haganji. Onun kayda kutkanatın ehnagar tongu sıhınları uları koybi ehnagar. Otun kihi mişerden bu jakıcıktağını isanatın albun har kurduk bolbakka Cinyaktet yaktağın. Otun min cinyaktet etme. Aha, otun hep oluşu. Hep kadar bulan diye. Ondan hige sarsırdı hukuktan baran çuga jongutun sılas ütüyetullarından hige aralığı katın onunla agar dali hige katın sap. Ondan Respublika bit opsaynan beyte elbaq sonunlarda, hol sonunları istiyakbet etnine bihiге kömmü jılbıt turugun. Kömmü jılbıt turugun. Kaydaga yotta kırcı taharcan hatımlıyda bu sarsırda turbutum Allah kömüs kömmü jakılcık tağını. Tığına billenir ettiğine. Allah billi bit yakahab bu kiin uluslarga onda bu bihiге tuymada bu tonu tıgar tıybıstımını salgından biri bitevit. Onun köre nahıgın kallamı turugun. Saha sirin günü жылы katan körər kiyini hitinlərərindən temperatura bihiyaxa kiyin uluslarga 6-9 gradus silas günühün 14-16-dan, elininger ağız 9, günüz 14-15 gradus. Soğur uluslarga 5-6, günüz 12-15, bülü-bələk uluslarga 4-7, günüz 14-16 gradus. Ölüene lıntardıtından 7-10, günüz 15, arga uluslarga 3 ağız, günüz 12-17 gradus silas. Qalıman digər uluslarga 5 ağız, günühün 6-11, canıga 3-6, günüz 4 ağız gradus. Qotugularga astar uluslarga 7-10, günühün 12, sürbə gradus silas buluğa. Jokusa korapter sarsır dalta çastırgından temperaturavıt barı soğuk 4 gradus silas ete salgın battağına 700-500 mm tengnesbet. Günüz sata korapıtıgar qotugularga attan sükündağa 2-7 metre deri türgenne aqtığılla qonna günüzkü temperatura 17-19 gradus silas sen beyaqa günü 10'na жылы keten küratçılar bilgeliydiler. Тон сонуннардан калгастык билгенерер боллакка саха сиригер Арктика 2035 сылга дери сайдар стратегиятын бигергеттилер. Сөбүлеңи бу күннерге өлөн улугар Илдархан Айсын Николаев баттата документга логуран хотугу эргемте социально-экономическая сайдыта 5 хайсханан бар edetler. Социальная, промышленность, уната транзит, экология, уна инновация. Тинне аэропорту саңарды жогос авиация сайдыта хотугу морага судuna токтула суак сырытын сөргүтүү, солоң ору кирер түрген интернеті киллери, инфраструктура объекттерин туту, хотугун народтар үгес болбут жарыгын, олығын қарыстағын, үйрегі медицинаны, туризмы сайынлары кирсер. Итинесерге наука академиятыгар хоту ден научнай үйрегіри килинары яқтара. Сүнкен солтала документ сақасының 13 артикулуғын қабан олыққа киреға. Конечно же, важнейшим сейчас стимулом для развития Арктики Якутии является развитие промышленности. Мы видим, что здесь ряд проектов уже сегодня на стадии реализации. Это не только традиционная алмазодобывающая промышленность, но и промышленность, связанная с добычей редкоземельных металлов. Есть интересные подходы к развитию нефтяной, газовой промышленности. При всем при этом мы должны четко придерживаться самых жестоких, я бы даже сказал, да, требований именно по соблюдению природоохранного законодательства, по сохранению экологии и среды обитания наших коренных народов Севера.
Sorunlar bu salgana barallar üstü dağınıttan bu günlerge miye Biheqa Respublika bütüger Ara sonunlar bağlar. Тиилинне. Ол курдугутун бабулах техосмотр ихин сопардар холобунай петнескетер дылыктыра. Россияга аккредитацията суохталилтага массыналарыгар техосмотр муртар бут сопардар. Эпитем курдук бу холобунай петнескетер дылыктыра сымыя документу муртару ихин сымыя эбетер сымыя документнан сударственный награданан, штампынан, бешаятынан, бланканан, эргени статьянан Российская Федерация холобунай петнескетер дылыктыра ден. Этеллере бит. Онуттан бары берке ден билегат бу күннерге сахабыт серенатыттан бигеттен эстрада рыгыта Дарья Лаврова Миссис Андойду Карен Ардарын конкурсугар Россия чехин көмүскү барарын туһунан бигергеттилер. Сөп ол курудя сахабыт серин керек кота Дарья Лаврова Миссис World Russia 2-нче сүрбе ден национальный конкурска 4 анал атынан наградаланна. Ол курдугонна Mrs. World 2-нче сүрбеден андыдута конкурса Россия чехин көмүскү барар үрдүк атылла. Конкурска веб-сайт төрүн алта керен аркыттынылла, терячилер билетилеринен конкурс самай эдер кыттачыта сүрбек кире хастак абит. Онтон самай састак кыттачыта бейхен бир састак болар бит. Дарья 4 ленте онна үз диадема хайкатынан аттанна ол егер 10-нче кереңе кихи өйөн интернет куластаханга кыйын Народная Миссис Россия ян аналатка хайкатын аттанна манна билен турар бигеттен мактанабыт Дарья атыттан биге бир дөҗлактар битигар Дарья бу бете татта улуһуттан төрүттәк олиһин татлар ме элбэх даны коласы ыпыттара денеттен мактанара битсеп терәһен түмүктән битен кенне конкурс директоры Дарья Шри-Ланкага ытылар бу Mrs. World күрәккә андый конкурска Россия аттан кытта барыга мана таган конкурска саха сириттен өссө 2 кытта чыкытты бит. Ол курдук Бачкарева Антонина онна Мандур Карина денкинлер алдан коратыт атыттан кыттыл биттер. Дарьятон бәте не көхтәх пагае бәте бартыгар уз шөйдик кыттар үчүт бай кытты мен видео көрбүдүм. Онна лог биле әдәттән белән мите билләр. Онна тиян биле кинеттон колаһынан ыллага ди. Холбура эт колаһынан ыллан жерепитироттон Джон Серге сөкпүт мактай бутуннаттан Аллах тахмнах Үтчаттар керек олар бұл сақады хәрігер бағалары біткен белеті көрдіқтір әді. Ота біге көрәтшілер біткен тұратына бері біт сағынаттан оңюлақ бұд. Онын жа туық қайда оңюны доғыттар ұрыны табат айден оңю олар. Жәрі, экраны бағалысты көрек қайын. Оны жа WhatsApp біле эмодзилары бағалар дей. Бұл эмодзинан әхеге ұрыны тайықтақыд. Ұрыны тайықтақыд. Қанны кірі болу доғыттар бағалысты болғамта экранға Сөпті қаппеті білген бейеқі WhatsApp сетіміндіңе үппіт көрәтші бүтігер бәліқ күйтер. Онан жа бейеқі WhatsApp бүтігер елжеттергетін ұйтын, қорыйдаргетін ұры атын әтәғат. Аптарын ұйдаққытына өсі шөй болуға, тылым матыбын ұйдаққытына олық бейгі медалі берек бүттігінде. Онан жа дауаттар WhatsApp-ты ұйтын ағыз 914, 279, сүрбекке 612 ұры атын күйте біт. Болғамталақ болдың, күнділ көрәшілерді бейді көрдірі бүт, онына Хотыр кәмінен көрдірі өқ бүт. Жатын ұғыжыттар бүт, бүгін еме скайп нүңі бейеқі саңаны, сонуну, кепси бәлімнері сылжалы, бәлімнері олар олар. Бастықы ұғыжыттар бұтын бейе көрсі өқ қайын. Жа бұл онлайн лағыр тұғынан IT лағыр болар бұлади. IT лағыр, Саңа жатын қайысқанан ұғылынна, бұтығынан бейеқі Мишель Стручков кепсир, онына Идилячи Аслан Месников эме бахасерде ылжытбер. Мишель Викторович Дурабат Ирасердынан жа бу күндерге болулар. Де бу 6-тан 11 класска дери үйерінер оғыларга. Қолабыра кендер бу білген IT старт 2-нче хүрбеден. Профессиональный бұл тұтуқ болар бұлади, специализация. Өтен асадынан күнді көрәтшілер. Бі бу 9 сайымы лағыр 2 лағыр болнаста, bu dokka aslında ya da bu bittiği opsiyonlar 200 türün oku gelen kırtın hasta sakahirden arası uluslardan internet engel bolan şebatik hasta onu bari bir koduk bu sayın bulana bir doktor olus okullarda da internetten çeresi ileri bolan tavukstaften etepahır onu bile bu pandemiye berimetiger bulana okullar bulana beylerin berimlerger jelerden hajanda безопасность oku gelen internete 14 günler aktifne bulan itu
программалар тоққа IT-ларға жанасылар. Онны булана оғылар сүрін сылы ден булана саңа профессияға булана программист, дизайнер, маркетолог буларға қолын компьютері 2 күн үйер. Оннан интернет көмітінен булана бейеу сақа хәрттен хыжыр IT специалисттер анды дүгі үрі хыжыр тан келен бәлерін опыттырын кепсәйбіттері қайда оскола хыжан қандық предметтерға күйіске үйерінен қайда маңдық специалист боларға ден бәлерін тұқсынан кепсәйін асықтыра. Ондан бұл Индрайвер ден компания бір біткендер специалисттер әме келен қолбанан бәлерін тұқтырын кепсәйбіттері қайда қаскен ақсын бұлағына қайда Инстаграмтан, рекламаттан да қайда интернет сайтын орыққа хептағын бартынған тұқыл кепсәйбіттері. Саңа қайысқалар, саңа идеялар болған ажатта сүріннен. Оғылар түхі идеялақтыры? Осы сылы ден бұлана презентациялы ден, олата қаскен ақсын бұлана кемдер атын профессияларынан қорыдан көрбіттері де күдік, да баролған көрін. Онна басқырғы неделяға бұлана тест, бұлнайдан бәрін қандық қайысқа стартырынан бұлана ақсынлар командаға ләйттірі. Онан бұл тоқып бұлана бір осы проект болды да, онна қасқаны 5 группа болынлар бір проекті бұлана маркетолог, күрдік, дизайнер, күрдік, программист, күрдік үлелерін чөдік бәлік презентациялардыра. Онытон бұл арас регионтан әмек әлбіттерде бәлерін саналарын үлестебіттер, сүбелерін бербіттер, бұл қаннық чолан қаннық дойдуттан тақса харытлар? Данкон ден дойдуттан, бұл маңна сақа әріттен бұлана оскола веремет студент набыт, онна блин уже онна олықсыян олары специалисттер бәлерін тоқтырын кәңкәпсәйттірі. Сепатон Аслан үте хасырдан? Аслан оскола веренен, үте күнінен. Де бәяғын бағалысы білгендер әрі қай осколаттан оскола веренені қағыз класкыны? Мен татағы лицейгі өрден 6 классы кейдім. Жа қайдақ асты лағырға жа тоққа өреннен тұғы білін көрдің? Бұл ағын мен сана барын хашы білдік астым. Мен қолдыраңларда докторды өлелейден қатадым. Онна логотипін ұрықты өлі. Білген қолабыра әндекетін бәйін тоқ едені бағылыққын бағарағыны еті қолабыра лағыр кәнеттен әме санан ұран ларибіта болу бағар қаят түгер. Тоқ тәхәлігіні. Компьютері тәхә бағылығыны. Әшті дақта ғалқы. Истібеті бағылақты? Истібеті. Бәйін тоқ едені бағылыққын бағарағыны? Индекетін? Логотипін оқын бағару. Онна мағылыларды Логотипом орор биле тоқта ержен бағана бетіне бірігінеді. Бия ғана хоқ бұлайды. Білеген жән құтан ұлар ей тәлері бәғаты? Мен әтем де бұл самбай активны олар бұланы тоқтақ активны олар қомен бұппыт да, оны оларына олар бұланы бәлірі қайдақ саңа тоққа программны обеспечениенен да, қайдақ мұле бағылан бұланы тоқ сайтын орықпы həптағы логотип орықпы həптағы онлық специалистері күтті бейгілләрдері. Но бір Аслан бұланы кені как раз группата бұланы дизайнеті, бренд дизайнер. Но олар бұланы саңа проект логотипін тас жүхінін қайдақ болықтағын целевой аудиторияға әпеттерін ол тоққа программаға оңырын қарбыдыр. Оғыз интерегіне ебет оннаттон жа оғылар бәлерігер саңаны, сонуну, туғара айтти түненеме идеялары бәлерігер өскепіттері болу дейінеріне бет. Жаутон өссі болар да, манықлағыр, манық қабанна. Бұл ағар бұланы бігі, бұл бастығын ұтылырға жоқ, да, бігі бұл ассоциация развития бігі бұланы да. Конкурсы табыттен бұл, оны бұл саңа бұланы лағарға бұланы бастықығы дүлейді. Ondan sonra опыт etnen takına olus çügey bu bilgim toqılarına distansiyon образование etnen da. İte bularına programlarda bir yıllarına
ну, қас сылақсын күхін нару, сайынары тұстары ұйтарғаден үйлерін балаңын тұрарабыз. Сәппечел, оны Аслан Басырды кәлен ұжыстабы кітігар, Сибәске тақса ғыжыбы кітігар, еға мақтал, оны тонытеу күнігі ағарабыд. Еға мақтал. Көрсе қадері. Үліға барары тұрын ұттон кеге гороскопынан хиддетеретін бар сұл. Қолыбыра мен хасырда күн айы бәйім хиддетебін бұл гороскопынан. Қаяндан ұттон сөпті бәр құрдық, онан жас ұлыстар. Бұл түгі түстүйлері саңған әделіға гороскопы білген болуын көріғын. Білгендерер. Қой бәлеләқтер. Бардығар сәріқтәқ бол, әнекені бұланырға бейді қоттан артуғынан толқойдырға, үләмексетін ұлартарға табығастақ кем. Оғыз бәлеләқтер. Үлсібіт жылағар әпетнестәқтік сығаннас, тура жоңға итағайыма бәйеғар әрін. Құранық кәпсетеге біремағын барама ден сұлыстаршы бәлелер. Игерелер, сыла кере туғдағын ұқын бағарбат құрдық болуын, кем дәмеген өйдөбәт ден сыналар керектірі. Рак бәлеләқтері таптырды орғын күтті сығын ұстығыр бұд, тұлырдақ кен көғістәқ бол ден сұлыстаршы бәлелер. Қақай бәлеләқтер. Ороскопын атчат контролланы өрен, келей бары арас мүчіргеннәқ сырылар кәтәхелдер. Кыз бәлеләқтер. Аяр үләттер сұрбаттатықтара, бұл кәмге ұлсыбытың барда тағарыта соқ құрдық. Ұяғын бәлеләқтер ұғықту күтер. Тұла барда кәрі болан көсті, қамсанар аяр тұтар баған күйірі. Тұлқаме көрісқа верін ектін сөп. Скорпион бәлеләқтер. Қорсун тоқтанды құттамат жон доғынастырғар үлдіқтірі сығыларын сетияқтірі. Бәйеғар әрі әрін. Оқчыт бәлеләқтер. Тоқтаныры долгуяғын құттанағын чуғас кейгін кітта істегнек кәпсет сөбәтін аматын ехет. Чубуку бәлеләқтер. Бардын бәйен саба тұтарын ғырақан болуға салайар дәрияр жоғырғын сайынлар. Көрілген бәлеләқтер. Жені оты топсарыға үләті ұт, әбей жыла үбігілдерін сөп. Балықтар. Сыралақ үлән түмігі көстіуға оларын сылғын сорықын сетерге өссіп үскөләлі қыннады. Үтеу майғылақ балықтар жоңға аптардыттыра өссірдіуға. Сәтті час 4-дің 7 минута бігеге сақабыт сергер үсі бір үтіу хасырды. Үйінне барғытыр үтіу хасырдан бігеге көрәтшілер бітігер. О, нюбилер үппет болғам экранға бірін тақсар бұл эмоджилар дем болар бұллаға деді. Бұл манан әйге үрі таяғыт, бағалысы тайын, қанды кірі болуғай, үріні табатай. Чәпшеттен әтәрі полақа бұл сақалы үрі болар? Сақалы үрі болар, онаттан қас бейді кейі бұл үріні ең бір олығын тұқары ұлыр. Бұл үрі қос үріті. Қос үріті бұл эмоджиларға білікістенен жалар. Онаттан олығыр не солталақ үрі дедіқтің мен сыспатын болу. Оның әпеттергетін бейге күйті бет. Отын Берт сотору кәмінен аны отыру ағияқ мүнтенен де қоға бейға біраз сөбеті бар болуға, ол күрдік де ес өз біраға бейға бұл кіркақ күрдік де кіркақ ден өттен бар белелері болу ес жоға ден. Бұрысы өттен ұчылы бұхарын әтәрі болаққа бұл ес күртақ ғырытыттан қайдақ қынан бейге бос қолына бұд, қайдақ қынан бейге бұл ғырыттан қарыстана бұты. Білін өттен ағы өлі режимі тұтыспа жоңға сәргеға Оны біле ағылығы сир, китайскай, ағылығы сир жондар олыс әлбәқтер, еді шыра, кеген хейтақ бітіне білеге онық из жоғылыныр әппет. Оның тон бәяғыт ұйтылар күттін, бұл бірастан сөбәлер күрді кәме бере қатын сөп. Жатын салғы барар болаққа бейе қатын тататтан сюжет кәлбіде, оны бұл тататағы ағағас қалланынығар тұрар, Түмелге жа сөйдәқ біле археологическай көстүй бар әбетсеп, онына болағына балтыра сүз сыллағыды тұтуы әбет, әргетчі тірәбел, түгірітші өйебілері көмөтінен сулубака тұрбудырағаны бұйыл 2 аңары үйістата оңырыныр сөргіден жа бүблеген бейе жүл бүтігер тақсыяғаны көрек қайын. Бұл ағыз кырылақ масураға сақа мындыр тұтуыта. Кіне анын үрдігер тұхынша ағыз 106 сетте сылден оқсу бәлеләқ олы бәтір бейгі сабағалаған бұтын тұтуыта бұсылға сағалан бұд. Же бұл масурағаны тұхынша 907 сетте сыллаққа сұрынама ұлан көгіләхінен маңнайғы жоқсоғын сиреттен күруя сайылықтен аластан көхірін ағал бұттар. Отчыларға ол аласқа 1902 саңарығар 500 шеке сүйіләқ сылғылақ бай Максим Габрилевич Сипсеп тенкеhi олар ahılcı bud. Je bu masurahаны bu baragay tutuunu otçularga olus mındır tutuunu sörgütüge sanardığıga brigade ülheytler tuğ ırahanı körsübütteri. Onna tuğ kisteleni bilbitteri.
beyme şiir bolladı mahato emagren barter geren ingenan bu haskidir bitiger hüddan ki komaya kadar hattına tete biz bütünlüğde ortada biz bütünlüğde kolumdan gen tühen yühet bütünlüğde Allah'a tühen istenelere bu muzey ületlere belirlen küstlerinin 2005 yılında kabahla bardan timirinin bütterete kas biddi bu erkenin bütünlüğü hitten tahattan timir dolbanan tattaran borto tuvar tattaran durallar evet. Endiğen hüddağın başçakallı tiyen kelbis ontadan huldu tarafı pulu evet. Onun bu hüddağ unikalne tutunu istoriya halar buttara ki maktanar ere sirre. Ton bu tutunu restorasyonu üleni Haqata xaqahigar lisenziyalar terildi. Uran Design Studio hayatçı Yeroyev Vyacheslav Vasilyevich ilan halan ütta. Bu hayalık tembihi kayıbıt. Hayalık vallahi. Olehin naralara bütün testine gürütünen allara ahirge kayıllar. Nahanamaya gayet hayını hörüngün adyer bulaklar hayını dönler. Onunla bu kolumtana bırdaktan karastananlar tüpte diyeri vallahi. Asastan da hayalata tüpte diyeri. O destek koyuyor da bu takbet olan tekrar. Hörüngün olarak şey var. Halkın oynuyor. Bu hüdamanlık diye. Yühette. Oleyin halkın oynuyor bunlar. Halkın bana toktaba bana kamsı durur. Bir de hükümde toktaba. Bu yühette gün bütünlüğünde beydinden kaldı. Otça tuğ munluğundan nihai mağaraya bit. Beytin taptarılan durur bu. Bu iki ergir 12 ergidler halkına yanan dururlar. Beyte bayan tahattan. Hepsi takıdı. Ondan bu tulahınla uğramazsa takanların uğurlar buna üyehette. Ama bu üyehette bilin ki de kaptahan bu da hılayı berebineler. Barta basta. Ontoya bu bunlukları da emagarenler bile bor dang bollaydı. Danga bor sirma inçayga. Yanın da bölden mutete. Olal canan horak mastar olak hulları turallar kıpkırıktayın. Ondan kaydakta bu ki toq aran toqoy kibet oleyin bütün tehitepteremet kalın temirinden jölüde beytiger sibaskelen kuyan tururuptu. Tomlin ana sedana bana çaturu generallakbit. Ondan bulladı. Ити курдук оттон седях көстү бихиятон археологическая памятник болан қалылары олус керексибиллах сол болан булади. Бихи төһөкаларынан бихиге карыстырдык. Карыстырдык үнер көлөлөлөргө тон тердер, кепсир, тохугар. Отон сохуюттан бу энтөһө Жон эмиске биле сохотар дикени, онтон төһө сохуяны. Отон кадак сохдалларда тудуктак. Отон сохуян бә буллай. Ити арас доктор игин баллар же квестер игин баллар же мен көрөр бинен оннуккан ха жан. Дага хами хертмар ба. Итиндикке биле ки уйлуката хамсыр ки биле стрессалар дилерди. Он эту толкуйдурга да беретер, онда биле сымса боларга түргенлик биле, онда биле туюлла хылжыбыт стресскин тоқончан биле тахараган оны. Медагын шөйөрүттәгә битте. Бир төрүттәгә. Бир төрүттәгә бит. Онтон ол буюга биле ки сохабыт кутталга әйтә сине биле жигенәнләр ди, оны караган биле ihe карактары улатар. Онтон ки эмиске ыгтандык бигән дип курдуксеп. Бу манныкка ки организма төһө улары яри төһө стресслары бутугунан бия психолог сүбәлияга кепсияга. Сохую онны куттаны ден тус-туспайды бүллер, сохую ие-ян бол батах кене кутталыгдары сетимнен хара болгон сөп. Эмиске куттамыт кихи паникалыын, агрессиялыын сөп, бейтер олыққомынан утары жайыны эми оңорон сөп. Колабура судургутук эттекка кимемит эхиги эмиске соғыттаққатына кимере отоқуттанан олуян саңатыттамматын сөп, кимере утары жайыны оңорон, хоғытпут кихини оқсон эми сөп. Уопсайынан ким хайдах реакциялыра кихиттен бәйтиттен тутулуктақ. Сохую арас факторы кытары сетимнәқ. Ол күрдік төхіннен соғытчу, сотчунын күстәқ болар. Улахан жаңа әркеге дағаны, жақтардағаны тәңі соғуялдар күттаналдар. Туханнақ кәміне гынан баран ата жақтар айылғатын серінен ордық күскі күттанар, оны ордық күскі соғуяр.
Улаханнык эмиске куттаммыт кихи багар өлүө суогагынан баран инфарктын сөп. Ити ордук саастаах чоңго сарахтаах. Опсайынан канык багарар кихиэха бу улахан стресс уюлга даганы этсиинде өттүнен. Эти билген интернет сетимигер көрөбүтти арас жоннору куттууларын сохутан ойнулларын эти бастаан көрөргөттү багар күлүүлө хогускуулу гынан баран тугунан жайы келин тугунан тохту эргилли биллибет. Этинникке түмүгүнөн булуктар өнсөп арас фобиялар, психологический травмалар, панический атакалар. Эмиске куттаны ого аймакка ордук кутталлаак. Колобур бу саңатылланан эрерого туохтан улахандык куттаннагана сохуйдагана саңарбап болан каалын эмиесөп. Итенне кырасастыргар эмиске куттаммутоголор келегай болан каалалара эмие бар сол. Ого куттанен сөп улахан тыстан эмиске тыхаатагана жонноро улахандык этистехтерин эмие куттанен сөп онтон даганы элбех түрүт бар болуун син. Төрөппүт ордук кырголоох төрөппүт оготун кетииманы жара ордук онна тухтанды куттамматын курдук көрөөхтээх. Кантан билек көсөбүй холобур оготу тухаттаныры куттаммытын. Опсайынан ого тухтан эмит биришине толханны биллибекке ытаадыта боллагана тохтобакка итен күнүскү даганы түңү да утуютугар кехилли бар боллагана колобур ого кахыты эмиске хуктан келер утыяхытан эмиске ытаан туран келер боллагана бу төрөппүтү жакка хатыктах тухтан эбите болой ден. Онна тон колобур итинниктүгөн өтөбестекка билигин бу пандемиянын себестен бары самоизоляцияга олоробут. Онон күндү көрөчүлөр тоймут ыйытылар өз кайтахтарына ытчаты, онна жекергени өйүр социально-психологический кинге итагал түрүппөнө бар эриен билсиекка төнсөп. Куттаны оны сохою тон кихи дробиятыгар хайдах жайылаған туғынан бейге уюлға өріқтәғін сүбәттен эхиттибет. Салғы тон скайп нүңе бейге ылжыттар тақсалар. Сарғыланы ылжыттар тақсықтары бұд қылғыз тоқтабыл кәдетті. Сылайы 10 миллиардтан тақса сол кубайы сақа серен сайдыдыгар угар. Ол түмігер саңа уғуяннар, осколалар, балығалар, клубтар, онна да атын социальный тутулар жендейлер. Қаз бирди қостонор алмаз, атыланар бриллиант, сақа серен бары олықтоқторун олығы тупсарыгар туғыланар. Ал ұруса биге тұруға сақабыт серен сайдыдын тереға. Вниманию родителей! Скоро в школу! Школьная форма от российских производителей по оптовым ценам. Магазин Виватекс на Чернышевского, 25. Участки, прилегающие к жилым домам, должны своевременно очищаться от сухой травы, опавших листьев и мусора. Помните, пал сухой травы и порубочных остатков допускается исключительно с соблюдением всех требований и правил противопожарного режима. Помните, пожар легче предупредить, чем потушить. Стань участником розыгрыша от магазина Азбука. Успей выиграть iPhone и множество призов. Санаторий «Сибиряк» на берегу Обского моря в Бердске предлагает путевки, отдых и лечение, комплексное обследование, СПА-программы. Все включено. Бесплатный трансфер. Подробности и условия по телефону 8 800 301 1401. Республиканская приемная комиссия по набору абитуриентов на целевое обучение в образовательной организации Российской Федерации осуществляет прием документов в дистанционной форме по адресу электронной почты rpkpriем@mail.ru. С подробной информацией можете ознакомиться на сайте Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Эти төгіліге сәрсердінен, беремеме тағысча сұрабына болла, бұл саңа күнге үктенен әрәр бітінен еға етейістің ағады бітін тердебет, үліға ұтын үктен әрі жыржонға ме стихилақ күні бағаран тұран бүйіңе бері бітін салғы ғыдар болақ бітсе.
Олгур бисте скайп нөңелдек. Скайп нөңе бияха. Сарглана Попова тақсыға кенеттон бияха идаға білімнәхін урутани херкинін салай ачта болар әбіт. Жабу саха сиригер кадрдары білімнәхін тұхынан кепсияға жақанлық білеген иделер ордук востребованный идиллерді. Қандық иделер саңа иделер бағалары, оннатон бұ сүрінен урутани херкин тұхынан бедехінлерияға. Сарглана Николай Матюха сәрдінен? Тәрілтағат тұхынан бағалысты қылғастық кәпсейті өңді? Саха Республиката бұлырын федеральный конкурс каян Центр опережающей профессиональной подготовки арьерга субсидия ғылар болбыта. Қылғастық әттіға бұл кейін орто өйрақ систематыгар саңа технологиялары келдерері сыллақ сұрықтақ берілді болар әр. Бұл Зылы соргу толорору үс хайысқандан үлелер. Бастатан туран саңа қайдақ идені бұларға, ол идаға қайдақ сайдарға көмілі әбет, ол бұл хайысқа егер профориентация, онна наставничество керер. Иткеннен быстала соқ непрерывной үйрені принципін тұтуған үйрақ проекттарын келдер әбет, онна үсігіннен үлі әйгетін анализді бұд. Бу өттүгер биги икса үйрак тәрилтелерин кытта, була структураларын, онна работодательлер, производственный предприятиялары кыттөлелі. Ото бу республикабыт экономикатыгар профессиональный кадрдары билигенде каннык әйгеға үксүн нада болалары? Атын симбир бихи республикабыт экономиката симбир булар промышленская тутухархар, олен химбир рабочий специалисттар нады курдуктар. Антон холобур ол өттү көрдөккана, вакансиялары ырдан көрдөккөтүнө самелбек надыгыны машинисттарга, электромонтёрдарга, сварщиктарга, слесардарга, туту онна горный жыла үлехеттерге надыгылары. Антон сулуспалар догонастардан инженердар, брастар, учуталлар надалар. Онна национальный соллар толалларгар, улахан инфраструктурнар проекттар, инвестиционный проекттар олоққа керелдерігер бігеге үрдік тахымнақ специалисттары білен ерге сөпсігінлерер институт оролын долар оқтақты. Отон 5-10 сылынан қандық жа иделер бар болуқтары еге бұл кәтән көрігітінен? Атын химбир технология сайдан ихерди, олихин үлі әйгеті әме олары яр білеген пенсионер иделерден өйдөбіл бар болбыд. Ол испейхекке бухгалтердар, документоведдар, турагеннар киреллер. Искусственный интеллект сол бұйыр иде сүтер құтталлақ. Қандық иде ордугуй кескілләқ тир боллаққа, манна ордук иде болбаққа қаста сатабыллақ, навыктақ, специалист ордук сыңаланар болу. Бір еденері бағылабаққа креативный навыктары білек қанады. Отонча білейм, онақсы сылжар оғыларда терапевтеріме бар болуқтарын сөп, идені талы түгер, оны жа тоқ үләлері ғытағыты, оны түгі сүбелеті ғыты. Отын кестелен бодақ тек сұрық оғылар үксінде осколаларын бітеректегер бұлы қамны көріға керелерін білбеттер, илікті терапевтерін, эпиттерін емді олақта мәні өріға керен қалалар. Оны бігеге кеммет билет будущеден федеральный проект региональный операторы болавыд. Бұл проект оғаны идені қайдақталарға, ол идаға қайдақ дальнейший траекториятын тутарға үйретер. Үш тахымнақ болар бұл проект. Бастатан туран профессиональный онлайн-диагностика алдар, тестирование. Олантан бейлерігер идені қолыну болар, профессиональный проба, оны бітәхегер рекомендация берілдер. Кенне индивидуальный үйерек бұланығар қанлық кружоктарға сылжан сөбүй, қанлық вузка ду, колледжка ду керен сөбүй, онтан уже қанна уже ол үйерағадан қанна дальше арылын сөбүйді. Ете қанна қолыбыр керен көректерін сөбүй? Сайт барду, әбітер информация? World Skills тен платформа сайта, онны керен серинне отут чихлагер заявкаларын беректерін сөптіріп біттер. Тағаны оғылар бәйлері дағанда.
Ага, че уна то билинге бу устук кемге дияха пандемия кемигаре хеги терилдага туох көмөнөң орору. Атын пандемия туһуттан холобор туту өттүгер онна сол кахайстыбатын өттүгер дефицит кадров болбута. Ол онну толорору биге центр быт, онна профессиональный үйрәк терилтелерин кытта короткие программы денең орбупут хэт. Ол программанан үйренен студионнары, үлете соқчоннору, ол дополнительное образование ылан билеген территориялерге үлели сылжалар. Онна, ну, билергит курдук медиктар бытыгар, тох, эме маннук короткая программа орбупут, коронавирусной, против коронавируса навыктары үйретер программа, ол обучениені 9 тыгынча медик аспыта. Чакырды отон билин кадрдары дагынытон талы, онна кихеттон жылгата буллады. Олох олорор биле иде сөпкө Сөпкө идени таллагына кихеттон олого үшүгөй болар буллады. Табыллар, олор табыллар дем болар. Оннотон эге ме төһүкүс болон үлели хамны хыл жаргыт үтө жала болар, саргылана яха бары төнү багарабыт. Бән унна да түмүк кылгын туох тенетене тайып врачтар битигер, эдер көлүнага. Атын республикабыт тугар әһеге потенциалгатын туттары бәягат самореализацияланыр кетер багарамыта. Сөп мактал, эбәскә такал жукар. Берсе хәдере, сетилә күне багарабыз. Хәдере. Бияттан ja магын WhatsApp сетибигер оню биллер бипит нахадал бәг биге республика барлык тохтыр карета лох кытталлар WhatsApp олох оргуен олар дия кып ол курду же аппеттерден хобу курду кереллер соох кебис тапталым ден тулахына пырыта дебиттер олмойо хин ол болбатаксы ха салгы Надина элпис саңарыта дебиттер ол эмие болбатак сыйха доготтор онна таптырга буруй соох тенеме ырыны ыйбыттар эме сыйха боларнон же сахалы ырыны табат айың доготтор бу арас көстер картыналар деңе хеге ырыны тайыктакы ыры бу ыры народ ретегер чуга соус болар бола ки барталы. Оннука. Остолдар это билелох көлөлөнөр көрсүгө оло бар аппетин этәргенде бут. Онун да каяндаганы хеге таба тайбыт тайдым ди саныр болахытна бияга WhatsApp-тан аппеттерген күтөбит. Бу тон Күннәғи туттар бұл WhatsApp стиминнөңі жа бәйбіт ханабытын, үйребітін көтеуізін ұйдар де... Далбатан, сыллан, уран, ән қолыбыра қандық ордуыл қандық тағаны. Оты күлбік кейіні туттабын, білі бандық капли, иккетінен каприлар. Бие айтылын кәпстербі барты онық болар. Бартық онық смайл болар де. Біле эмоциядан кәпстербі. Күрбіт әбе туттачыбын. Bir kıpkıhıl kıhırbıt emeği var burada. Onu da kime yakı tağını? Onu cəbilən itabın. Cəbilən. Ona en kanı tuttağını? Min bulla anlattan emeği Itar ki bitta tutulukta bulladı. Aytalın kolubra kapsiter biter emeği bile külen diye bu kurduk olaq. Itık biter diye küler smayılları ıtı havut ondan iyaber abezer ağabar, çuga jammar bile sürekter. Külbük kiheyde. Külbük kiheyni abeter elitim anı sapsızbük kiheyni. Manlık emeği vardı. Ondan bayağı emeği kandık orduk. WhatsApp sitiminden tutar emojiklikten kandık tutar gitne emeği bile istiyakatın söpkünü dağıtlar. Otanca übü qarçını bihige qaddaq söpkö tuhanıqtaq buty, qaddaq söpkö kanan bihige urnuqtaq buty. Onda bu da bilingi balısqanlık internet saytdan turar kemiger albunatı dağını var, jonu aymağın dağını var. Ondan ja qaddaq kanan bihige qaqqalana buty, qarыстana buty. Ol kudukça üb ekspere bihige Afanasi Luginov Sibyaska taqsar, Afanasi ütü gündən duraba ütü hasırdanan. Jeti oton bilgin default degenden bu kepstellerdi jönler onu kulları iyi bolary hü ja qaydaq bolabıt qatçı üp bolary da kiyaha oton qaydaq jayary. Ondan bahas toğuttan haqalıq qaji bu terminler baharıların kapsiyan bir kuraçör biter baharan bereqa bahalıstan. Сибилде дарааларым. Кыджык бу WhatsApp-ныгы бүтегенен нахалбах сообщение келелдер. Бахары, сыга бахары дефолт болу хатчыбыт улары еден. Тоғары улахан
кухан событием болон курдук. Олеген биһиги финансовая грамотность кийин эксперттері быһаарыны ытабыт мехиленияға. Бастан дефолт, деноминация, девальвация ден тугун быһаарых потом бағарабыт. Дефолт детаққа чағыны кихи әбетер терилте, әбетер дайду ехин хатан төлөбет ситуацияға кирбет болғана чоң дефолт болар. Бихи дайду бұтығар тыгынчы тоғынағыз сылдаққа дефолт болбады. Тоға детаққа бюджет дохода хоғаты, налоговый кодекс ең опсайнан закон бәрәдігі хоғаты, нефть ценаты көрәті, резервы бұт соғаты өлігін дайду ехин хатан төлөбекке дефолт болан қалбады. Билинги кәңе буллаганы резервы бит әлбәх еспит атчан хыджар. Онна закон барядыга ген син бар. Налог кире турар бюджетка, пошлина кире турар нефть ценаты үрдүк, кыгыл көмөс ценаты булганы наха улахан хахантаган болбата үрдүк ценага турар. Онна миң раз бурдук сиген атылы турабыт производство син бар бурдук хэ. Тихинче тағуна сылқытта тәннәтіқі үліхін дефолт болар причинеті хоқ білеген. Итибастықынан. Иккехінен девальвация ден сұруятчылар, девальвация болу ден. Олата девальвация ден хатчы сыяната национальный валютата атчыра ден. Атын валюталары тәннәтіқі доллары, евроны еген кітті. Беге болдағаны өйдірбітінен тігінші 990 ағыз сылға, 2 ағыз сылға, онына 2-14 сылға әме валютавы девальвацияланмыда доллары күтті тәннәтіқі тоғы детіқті. Атын өйдірбітін көді көру отыруд доллар 4-5 хақпы бәйті, ол кәнеттен сүйірбекке білім боланы көріргіт күрдік баннарға уже 7-3, 7-4, 7-2 болатшы де доллар сыйната. Олеген девальвация, улхан девальвация үсті болбыты бейдейді бұтығар, а так, в принципе, бұйыл дағаны сыл хаңалытығар, доллар санаты 6-16 ағыз болбыты де. Дүркінің күндік білейін болды ана сынавыт ұрата, олата девальвация бола тұрар, кірі қаралан бола тұрар. Тоқты қоғағана анна соқ, эти нормальная ситуация, тоғы жеттіқіні бейі национальный валюта бұд свободно атыланар, қанық бағар кейі атылығын ең көп. Антон өсігінен бұланы деноминация ден. Деноминация ден қатшы номиналы улары ер. Хала бұр 1990 сылға әме бейге номинал бұтын улары бұт. Обычно улахан гиперинфляция еген кенеттен болатчы. Қатшы сыната атчыр, олеген хамна сына еген регуля тәннәхәрі номиналы наға улахан. Сыната наға улатыр, оны қатшы ақсаны әме улатыр. Тоғы детаққа 1990 сылға әме дағаны қатшы реформата болбады. Тоғы детаққа әлбәқ байын цифралах номиналлаға тепет. 5 миллионынан еген ол бір масыны сынаты әті, клеп еген түйінчанан сыналаға әті, оны бәрәдік қаяры 3-0 просто ұлан беспеттері. Оны әме тоқты қоғана соқтығы детіқі қамна сәрі 3-0 хоқ болар болбатақ. Еге кредит еген ұл бұқы цыны еген 3-0 әме хоқ болан қалбыты. Тағын ағыз сылқы. Еген білеген тоғыр оны болағына әме Россия тағын баны председатель Эльвира Набиуллина деноминация боларыгар тоқты түріт соқ дебеті, олеген білген күджік деноминация инненен олақан гиперинфляция болағаны бейттері оны құттаныққа хөп. Олеген білген деноминация дағаны, девальвация, олақан дағаны, дефолт дағаны предпосылката тоқты соқ. Онтан құттанымаққан ады. Сөп? Очына төнде көрәтшілер бітер тоқтен әте қынады біле, урунуны жа қайдақ қынан сөпке чөтілер туғана бұты, қайдақ қынан нучылы тоқа сбережение дем болар бұлар. Отты кіджік әтті де бейеға улары еталері бақа оқ болуға дейді, оның құттамаққа бейе қатшы урунық бұтын сөп. Ото ити кыджык эппеккит курдук сыха быхары WhatsApp-ның аспытын кенне, жон қасыйдағы мұннювыт қатчыларын баран бихес испиттері, оны өссі
раз сообщение ытаңгыт бу же алжахай августка сентябрьга болар. Эбит хачыгутулары олхен бияхаз ванна бахарсын бият яхпет ханна хачыгутун уракатын. Анно олох итереймен олхен хачы муньяр булакытна муньяр багалах булакытна муньон баннарга еген накопительный счет вклад ген бар. Иниң раз инвестиционный программалар балар. Анно хачыгутун урохотун сеп анно тохта кутталлага куттала хох. Онну кебит. Жатон онасы тох сибелахкани Афанасий. Бу качы урунутугар. Ата упсайнан финансовая грамотность тугунан хиге бягыз билигитин әлбәттә ихтиякыт. Холоборон бу бир пример әйтегемде, баглахпын. Магазинга тогымет скидка распродажа ген булдаганда бары-барын атылхабыт де. Антон баннарга булганы доллар сынаты атчатыган тогыры бары атылан бихәлләр. Кризис булдаганы эме тогыры бартын тох монют хатчыларын бартын баран бихәлләр, ахан бихәлләр. Олеген кризис еген тогыры бар булдаганда арай эге атын Джон Опсенин тогыры бизнес еген терен нады. Ходит кризис возможность бремета кеме. Олеген тоқтан да куттамакка үйрәтен экономика терминдарын дағаны опсенан айдақ кеге хатчытын туттарын еген үйрәтен бизнес интериен әбетер доллар сынаты холобур атчаватын булан куттамакка наоборот онны баран атылыған әбетер доллар улаттағаны шүйрен онны атыласпаққа еген үшедік туттоннады. Сөп. Бу хасырда олустен тухалак хитнерини тертин, жонуңа сәргәгаттан Оскута тария ай маматындар курдук. Анын айыха үләгәр сетихиләре мактал, өсө даганы себәстә яқпет, сөбәгән амаган истияқпет лыqпет. Ити курдук оттон арас билгенче ордук чолан агым састак жоннор же WhatsApp-ка онны келбетүһү, WhatsApp-ка манны келбетүһү ден де Күлгәнне тагын хәндәр. Аны ыксабак кытыгар, оны билдән турар чуга жоңгу туттан, оголоргу туттан, сетергезиттен сүбә ама ылан толкуйдан аргытырыңгыраты бит. Себатон амма тосчуттарын тугунан билген сюжеты көрөк бөт игилерина аммосова бияга улус интерехиней материал устаныпыт. Сүйү айыта аямы аламалақсын ден бұл сөйлерге сүгірүйі улахан белейтін улахан іспе ұғына 2 метрден таққа кететі балтыра метрелер улахан іспені деген бітер дебіт 6 ойыстата. Лоп курдук 6 ай туос доктор тойгун түһерен амма уран тарбақтақтыра 2 улахан истерин өмүрүтен мандар узга эреннербит этилерин бир жоғын түһүмәгін түміктәділер. Моғол ураханы тигиге 2-нче уанағы сылтан кыттыхан бастан таспа дейіне тикпиттере. Онна сәтті ақсыя сағалабыттыра билигин самай жанырдақтар төрдүү қалан туппуттарын ыхтыбаттар. Бу сиктері көнөтө ыраға бөгөтө. Онна сөптөк истенер терилердәқтер. Беге пулебетер бу пробойниктарынан туттабыт. Бу каста пробойниги маннык атылаханлык каятыбыт. Онна маннағы бәбит жоннор бут эме күскеме боландар бу маннык пробойник. Бу иризак быгаттан еген быхан келгені мағыран беремнен берер меха. Пулебетер иннегенен анжақы күскеме боландар. Туос тойго түмсүү истеннеңнере билигин моғол ураханы ийни эргиер курдууну тиген битерен сылдаллар. Барыта 15 метр ууннаах тигидере олус тупсагай. Уапсайынан дебигиски ылсыбат мастардар эре сатыыр тигидере. Бу маннык самародактан бу иңненен серенен кастан маннык жарахатабыт. Бу жарахатан барамыт. Бу туақпар каягастарын барытын сүгүденен келейдибит. Туастан ытык ураханы өрөннерга болугур талаан ақтыра бир улахан көмө болалар. Бирикестеах үлелеах жон кериете болугурдагы сынялан кинигер бенедиенниктен бәтинсяга дери истенеллер. Туастарын баягаттан ыйдаллар, тибетагына бээлере кастан эбен биреллер. Бесиен оттотун дике тостубут онтобутун арылан урастан таңастыбыт, онна иттигер болакпытчы.
Утум сетимнеях көлөнеттен көлөнеға бериннер. Болугур үс кыржағас мастерның өрüyәгін икки эдер истеннен иеринер. Анна Иванова баяғаттан төріттәк болан сүрәғінен бұйырынан кығалар. Мандарус бейдін кинегетігер ыйылыбытыттан бұйқанада туара тұқпаққа үйт мас бейт кәмейден ойулан оғырдан ұраға таспатын тигітеләбіт. Тоғы краскаламыт, тоска сүлүйдес келейдәмет, бартону сити сабынан тегемет, улахан індік балахалары тегетеләті бит. Сити саппытын болағына әме бәйбіт қатабыт, сылғы селіттен, онтық айбытын олық суйбаппыт, маңаны тұғынан, қараны тұғынан қатан баран аны иккендерін қолбан қатаммыт, бұяңыраммыт, әте тоспытын бартын оның тегебіт. Эдер истеннен билгин испени оңорор, эми илигин арарбатаққа тақсары бит. Қараныр, арғатчылыр, белелех, үйәңі, алыраңы, күріе ғуардыра ис өйдебілләқтер. Бұл мен тос тегетігер жамын үрдәғын, доғы ясына жамын тойы қабы барта натуральный айылқа бәйтін материалыттан болар. Кеге дұробеті тұғалақ тегенібін, оннуттан құлбыра кәннеке бәйім әдер ие боларын бұхытынан оғылар бар, ұтчаттар бар, дақалары бар хүрдә ұчы үйерек білі болла. Олығын бұл хаста жидде бәр олақанды мақтанабын. Оны тәңе бұл дөйдім жынығар баяғаларға. Мәржі өйдүр көмі име буалар жанларығар туыс тойгытым сүйдер әмие үтуетілларын анылдар. Бараларғар келелергер олықтақ жағалта масына берен төріт еңі бәтәқтер. Петр Клоковскай үлелер местелерін табықастақтық терейбет. Онан ылсыбыт улақан үлелері табылыбытыттан семер кен тұтталар. Республика өрдінен самай әлбәқ үлені амма тоз жұттара стербиттер. Иннегінан мандарус мақталын ылан қынаттанан сылжанлар. Екатерина Мостова, Павел Пахомов, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма Чхускай. Олыс меннегестек сандалы тұла стол нөңі, стол тұла. Стол нөңі. Стол нөңі. Бихе көрәшілер бітігер меннегестек ағаң ден ғыран тұран бихе бәт интрехіней манна тоғын ғырын астан көрдірек бітсеп. Оғыларға табағастақ болу. Оғыларға табағастақ, оны тон чай сөбілән еркеге қаме Минияхи сөбілер жоңға. Сөбілер жоңға ме сөптәқ болу дейсін өрінсеп. Десерт тем болу. Восточная сладость, араб түйді тугар, Дубай егенден дойдуға олыс тоқтан денер бағалар дебілі. Восточная сладость деген. Білі мармелад күрді. Қаппыт қатардалар бұлады. Соқ фрукталары, ең тұтталар, арас әрияқаны да тұтталар. Сеп, ол күрдік әйме бәяғатын осы тоқтын сеп, бейеға онынада бұл манык маршмеллоу ден. Зефир. Сеп, мағағыңға атыланыр. Әме бұл манылан күтабыт. Жабы күрдік арас продукта әгелгеттен, бастығын, арағын, сақа карт, ағы өлі дердер сұлыспа компания бейеға ағалар. Лето, жара, не хочется идти в магазин. Доставка продуктов Сахакарт доставит вам свежие продукты, овощи, продукцию местных производителей. 75 66 88. Зефир бітін күтабыт, зефир бітім нағас боларын тұхуғар бейге мәнік ұнақарғета күтабыт сеп. Мәні хенді өтче мәні күтуққа. Икки бұл чайны лоска. Таңыт, мәнік тарғатан бері атсып. Жа, оны бейеға бұл аспыт ұлларығар микроволновкаға ұғықтақпыт. Микроволновкаға ұллары бұд. Қас минут ұрар бұды? Ата олық ұллар дері де? Олық ұллар дері. Көріққа еңірі? Улахан отығар тұрар да? Ағыз деген минута. Ағыз минута да? Ағыз минута болу да, ағыз ұқтын. Ағыз тоқты? Дәген боладжа. Түрген майт кулар бұл зефир. Оны тебе яғат көріңгіт бұл... Улар кәмегер әйге хақалақытын бәрімне қытын нада? Хақалат оны бұл арас әрейханы бартын. Кем отын грецка әрейха бассар, бұл арахис бассар, арас бәяғат сөбілір. Фундук та бары болу. Кем жетігер тоқ қанлық аспағынан, әрейха барынан дем болар бұлады. Онна сақалақытын әме қара хақалаты талағатылар әбет біле горька әме туғаналар әбет. Көріққары бұл Уллар нерелде. Маршмеллоу дейіне оттан оғылар әме олысы білән хейлер, білі мәні уаққа улларын хейлер чаға кене пішейін яғаманы. Пішейін карбудар ең ұралар. Оңырын көрекпін наға бағарабында ағына ғырай ұмда тұрабын әметер олақ.
Орея курдук саклаат курдук болар уулунагана. Иккеттен били боросто бишене бар де. Оны ууларалар оны хил. Шо бай. Биле ога хаспыт хакалата биле ким денте чокопай денде. Чокопай инде курдук болар. Ага. Onu tagatta bir yakada bu ülünden oldu. Bu уулунна сеп. Маны буланы ууларан бараммыт. Арарыкка. Маны тохпутун кутабыт. Бу эрия хабитин кутан кебе сеп. Ага. Кутабыт. Хакалаппытын буллагана тохтури һәм баран ите ууларык тахпыт. Хакалады маны кутары бу көмөһө ох микроволновка көмөһө сох буллагана ууларар ди. Икке. Так, манты бу. Mana bu kaya turare min doktor. Ото бу эреха сакалат кыжыктаган хассырда билик кихи күннәгы өйүгер тухалак аспор дилерди. Глюкоза. Ага. Кыры-кыры лан чайы кытта хейта хатне баягы неме десерт булар булади. Интерехне десерт. Bir masa болла. Мантыкабытлар. Аны şu batık köbüskönü gынан тентаган. Үддүгө сакалат кутабыт. Оны хатыкта, хочогуна хаттагана кини биле ыларга сирге шөй боларсы. Табагаста болар. Ага. Бигеттен билген бу хакалапы туллар кабигер ооньюбутун эсе түгүл көдөрөгөн аппеттери бу билген агыят мүтехигер ылан барамыт кыйла баары баасы көрөгөн экраны ырыны тайсалар бут ырыны табатай баасы бияга шөптө холудар гытын өскөтүн ыталык буллахта ытын канды креди ханаты гыты бияга да петтер гытын ытын ондан каяндаганы бигеттен кыйлага отурга менен баары бут этиек бит бир берт кылгас токто бул каниттер да биги көсөк бит аспыт түмүгүн көрөк бит бигини гытары бирге болун.
Sılamlar alaman günden gündü bihiге көрәтчілер бет, саңа күн бері сақалы тахарыта үлетін қамнахан салғы ұйтар деп Салгыдар асастан ревит же бу асастан мутчуга хатты быт. Сақылаппыт бихене де уллар табыллан әрер деп қоя, бихеге табы маңдық көндіреммет бұл табылы бұт зефир, улы бұт зефир бұтын бір масы кынан барамыд де бұл көндірем берем. Әрекәләқ. Арас әрекәне барды бұдықтын сөп. Она қарғылақ. Она қарғылақ, Жара бу такалапыт улунна, ман такалапытын. Ордук эрехата хо хакалат болуктах, мен ондуктен хүбелибин. Жоны кене бир масса болан убан оргуя айтырар. Бир масса болан манна болуктах, ена ридаганы көрөтүк табылды бата. Жибетне манык тамадан бердеха минигес болуади. Ona bu mana turora tühebitsep. Aha. Oton beyaga teme bu kapıtı hiqatin bara bulu hatna bir ças kerine turoruktakı to çoğuna kene tıs kınan bile tığan kurduk. Kempet kurduk. Bu kurduk. Şey barbalan kurduk. Zefirdağ, Arakistağ. Oğlar bütün büyük gündürlüğü kuruyor hep bana. Bile kapıdın kanne şey takka, kanne kempet kurduk falan. Çayı güzel olak basıyoruz. Çayı kofini güzel. Восточная сказка ден. Ақтақ. Олақ. Нашу же. Турцияға еген мандығы кем ден етек? Бар. Аха. Шөй байы. Нес байы деп? Оты бігі бері дәл ақпыз София Наумова. Ағаяқ милитанен білігім де Менес байды қасы ұты берімізін салғы ұты өте қоғап терген беріге де тақсарға бәлем ол күрдік де бүгін қандан тақсары. Иван Данилова күтті кені тақсары бәлемден сылы жерде Иван же тұтатчы бет, кені же тұтуытын кестелеңдерін бігеға кәпсияға. София Наумова же бұл долгуяға хәджер. Отыры кәмілен хебәскі тақсыға, онына... Часын арынан хебәскі тақсыға, онына же... Эфирі көрәрі. Кестелеңдері яға кәпсияға. Ата жа қалламы тұруға қайдағы, оны бағалысы білген көрән, білен ағығы. Саға сирен күні жылы кәтен көрер кейін ехтінлерерден кейін ұлыстарға температура 14-16 градус сылас, илин әңер 14-15, соғыр ұлыстарға 12-15, бүлі бәлік ұлыстарға 14-16, өліні алын тәрдітінен 15, арқа ұлыстарға 12-17, қалыман дегер ұлыстарға 6-11 градус сылас. Жанға 4 ағыз, қотығылар қағытар ұлыстарға 12 сүрбе, Otocukuse korapter sarsırda 6 şahıs turgunan 4 gradus sılasıda salgın battağına 700-500 mm geten. Күнүс сата кораппытыгар қотығылар қаттан сөкіндағы 2-7 метр дәрет түрген ақтылақ тенеттерілер, онна күнүскі температура 17-19 градус сыласыен күні онна жылы кетен күрәтшілер терделер. Ота бәр сотыры қылғас кәменен бігеға біраз себәскі тақсыға скайп нөңе де қырқақ ғырытыттан қайдақ қынан біге қарыстана бұты, бұл құртақ бұт ғырытыттан қайдақ қынан көтіна бұты, қайдақ амтена бұты. Оны қаяндағыны бігеге ол тұғынан көпсеті яқпыт, оның ұйдылақ бұлақытына бігеға ватсапқа қарсы қабары хоқ ұйытан ехенде қойып. Отан, онюбут тұтылын бары өйдәтілер, нәхәл бәқкеге күттіні ұлла барғытығар өсі түгіл мақтал болуқтын. Ол күрдік қиылағы білген бігеге бұхара бұд. Bir bastıkından bігеға де самай сөптіқ, онына самай болғамталақ әппет Аял Петров болар. Ол күрдік кені сыпыралары 05-4-6 ден болар нөмерінен түміктен әрәбет. Онын де аялға еқі әғірді сөптіқ әппет бары үгістер даны әрәбеттер, нәхәл бәқ әппет кәлбет, омнулды бат, онус класс. Владимир Татарина фырықты. Таптыр нарын әдер сас. Эти күрдік де күн ақсын бігеге бұл күрдік оттан хаңаттан хаңа. Оскола артығын бітірер бітігер, бігі бұрыны қаятыр дағыны бары ұллы бұд, оныттан күжік дағыны нұру тұрыды болары чүгі хата бары ұллылар. Я білейін бігеге бір аспыт себәске бар, бағалысты көрсіоғын, кәпсәтеғын. Үйті хасырдынан бері?
Ихиллер до. Ütüye hasadına verdim Siremna. Ja bugün 40 ola beter izjoga tuhunan kapseta bitti. Onluk. Aha. Bilenmin kepsitke. Jara kapsetiga kiriyagan ottan Bu ton xandık bağarar ki olağır sen bir bu 40 hırıtından jar onu bir haydak bahara bu haydak bolar yonna. kurtta kahıta jem bolar bullaja. Ol bile kolayga da kirer. Amtana bile anlık böyle olan keller bullaja. Onu jadi toqtan öskürüyor onna. Kaddak bıhlaq. Eti hakikaten ki bildiğimiz şimdi manus kurka hatta sen bir ki ya bildim oksana ahar gelen ahar nuçoy takka sajana ki strateji eti kurta kongu kan ahar çıkın bola edi bola Hep hepsbet kırdık mültür. Kurta haton gırda ki haton gıcık dağını bartıgar. Salana kislata jetedi kurta honu pişivot kırdıgar. Ola Allah kalan diye bu kurta ahıta veya takkar. Aha, öse de takkan bu etergeli takkar bollana pişivodu tohtan razdıracaydan слизистая оболочка дем бар чулет такка. Салына бөлөй жана атына сакалыда. Олум делди маннык тариян агатан кихи түйүн ие агаяк болар. Jata toqtan öskürü bu ahı bile ahır bıtıttan da bolu iti gaz taqtanı utaqtari her bititten bolu da. Eti hep ketti. Etergelin hasıla aha takka. Ahari minniga hemihi takka, onu tuttusta, agastari ha takka. Gajrovonni unis takka. Ondan onu ispidde atına bir taktris takpitna argayın bolunsa. Manis takka tindigti kurtağa hıtı elben kelen ahari bak bolan üye takkar. Ki hayat iye gelir. Ondan toğa kolay gataksarı? Eti epidim kurduk sfinkter var. Astıyor trukka anlıgar kurtak ikkartıgar. Ol sfinkter, ol klapan ahlan kalır. Kurtak ahırıt olan kallağına bu klapan kengen kalır. Ondan her bir sümehen tarihen keni kıtaran ahayan baspalis bolan kalan baran cebuduk arslavis bolan kallağına beyte ahlarca bolan kalır. Açığını sümehen beyte baskı kihiden küydüğüne, kihi sıttağına ol kurtak sümehene kurtak ahıta veya dakkan ayakkar gelir. Verdim Siremna manna bihi kuraçlar bu taytalar bu sasta jonga kurtak kislatata ürdürdü kıçırdı debitler. Manna saatten görüller. Naha saharda ayı ki kurtağın sümehene ahıta açır. Sonra jonda bolla bu genetli metodologdan yapka hep. Sonra jonga ebitin kurtağın ahıta takkara elben kalır. Ondan emekli nasliyetsindes kem var. Kas kihi, kas bidi kihi bradaların kene açır jem bolbatak. Kime kara açır, kime karalar ibbat, kime etergel optan nuçak hadna jonda kenere ahıtara elbak bolar jem oluyorlar. Ondan bu... Ondan bihiga bu terit sakalar, story sakalar kenere ahıta açır, ağayan takkar saastan saasay. Kihi sahardan asın. Bu izjoga but köptöğüne bihiga haydak ondan beyvit karısında bu ona toğsi beni beren ati. Amanna izjogana karısınarga emaraha var. Bu stakta kömülüher enter bağlılar. Eti almagil, malok, gevisko, negin emp elbek. Ondan meni bol bakkara horağamter meni baraha huğa hilli hoğ taktar. Ondan soroktar sodalağı bunu yeni heller. Manlık sodalağı bunu meni her emek ömürlenmek. Kırıktaki yakka hep kınan baran bu soda kurtaka kiren kurtak ahıtın kıttak olbastağına pinalanlar. O pinalan baran emek endeki paboşuna piyege miyağılın septetleri üstü bu sığırtınlar en septeni. Manna jasaytalar bu toq cebitler. Kurtak hırıta bu onkologический hırını üyesketen söp do cebitler. Manattan emin asesinde stimi ben et yaptım bağırın. Olara türdüger ki pişivot raga kurtak raga aymakada kollakatna manattan bu manna girjoga
bu kırkak sıvı kirer bollağına ayağındağını braska varan kördürüyor kanada. Etergede de fıgıdağız diyeni nurottu ettekka zondana istan, trupkana istan kutta kördürüyor kanada. Onu bırakıp da sübülehen. Anallah emanatı kanada şep devam eder. Ondan etäçler je holobra ki hangi ahalık kıtın tuttunun 12-3 ças bolan baran birde utuyun. Holobra bu orduk bu ijogalak jongo ayte sübe ebitti. Öse kandık sübeler bağları. Onduk doğan netçilerin etiyapın bağırabım anlık kihe tün kihe kurtağa oğa elbaks mühenni taharar. Ondan evi hamaran tot yavru dakika bu kurtak nuguskanın öse elbaks soğuğu taharar. Çoğuna bile kurtak nuguskanar ondan elbaks soğuğu taharan etergeli tabuse kurtağı öğrettiğini öğrensek. Ondan holobra хроническая еген болун хепте bu. Bu keben keler ırı bolardu ebeter kini bar boluktaq tu kihe hopsaynan. Bu izroga nedelyaga ikkite onna üsüyü toparı aspakka kine kiyeqa meheddir bollana ayağındağını braska varan kördürüyor kanadı. Nedelyaga ikkite onnattan üsüyü bu soptu kirek bollana. Ota bu sayıtalar kurtaq amin debitlerse bu tühe örkem ustata ihyaqtaq biti debitler ol tühe bunna bile jayılağı tühe jayılağı tühe kohan jayılağı ta kurtaq amejin kurtaq mıydı jen horoğar atınlık sıha ödüller jonlar etergeli kurtaq mıydı dici mene her sıha kayandağını braska baran kördürüyor kanada onu brasın ağabını niye kanada kurtaq beyte öcer bollağına emhiller bir emete kihi saattan tutulukta ondan bastaq, eroziyalaq, yazvalaq bollağına bu em uğunlu gihiller onu tağından üstü yühün alan bıraktabı polaklarında tasların üstəq tağılan əpəsləpi polaqlarına bu canlarga kurtaqtaragar üyes tühen emi bahırdan söp ol hen məyənə kurtaq əmin uğunlu gihər emi hatabola huaq manattan bırağa kıtta sübülehen kördürən baran biyde tühe uğunlu gihillere oldan taqqar. Manna te üyes temetiger epitler bu üyespin eprasiyel epitim debitler söp onda bu kendiki kemge izjogalanabın tönköydökbüne onda bile ahım tankeler debit. Toğonluk bolar onda tugunan ötü emtene kohabüden. Tönköydöğüne erkalar ebit. Eti üyeslerin eprasiyel çonlar üksilere kurtaqtara gör üyes tüher. Onu kayandağını sılge bitti baran kurtağın kördürən ıyıstan fıgıdığı soğutturan baran bu üyes naha tüher bullağını kayandağını hus lечение barıqta. Ondan oğullar üyes ılıldı bu kihemet bastakı hılagar sen bir kayanda brası ködürüktär. Oğullar emiye ığıcallarda? Oğullar emiye ığıcallar. Onu hayda emiye braska spesialistke jerbi tortukta bıgastaq bulladı. Spesialistke tiye ködür bu torduk bulladı onu kara onun meyene onun tirsıha. Öse ıyıtılar kireller bu altı onlardan ağa sasta jon çolan hergillere bit bu kurttaq kislatata ürdüge çügeydu namı haga bu sasta jonga debitler. Ona US paliba kuttallah do denitallar. US paliba sılaya ködürüyor Kanada. Kini ümme pollağına onu ködüre hıcağın. Olgunan baran burası ne emanır, ne emter bağlar. Ondan Türkiye'nin kulatar bollağına, razmeri kulatar bollağına bana уже хирурга ködüren, уже ki epilasiyelten söp bulğan bollağına. Ondan eti kurtaq sümühene sahardağısın elbir ağayır diyen eterkeli ki naha mehdeter bollağına kayanda burası ködüren kurtaq ağayağa miye kuhağan, kurtaq sümüheneger kurtaq ağıta ayak kullanıya kuhağan. Toyterkin ağalık kuhağanlık buhar kurtaq ağabıtın kenetten. Ondan aharet bak kullanıya emiye kuhağanlık jayar.
Олин каяндаганы брага кытты сибилен баран онно эмтене канада. Онтон мәйдәп булганы браска барар хибе. Нато. Хабастан ута ханнык специалистка тиебити. Бу изжогаланах. Ханнык бары поликлиникага чирет. Терапевтка. Поликлиникага чирет. Халгы тани булади. Балар участковый терапевт кытты хибилен. Кинетен надлах булганы манны гастроэнтерологка эбигитен все поликлиника онны браска булганы. Жеп, оны сө итилер кебиттер. Онда итилер төтүмүктенилер үксүн ититө эмтом өттүгөр болор онан же чулан эге баягат көрдөрүнөр сыгырылла холжар бу балыгат кинигер онна анал туста брастыргытыгар тиен сүбелеттерге тиерңаралар. Вера Дмитриевна оннотон бейен тугуси белеңетей. Түмүккеде. Төбөккө сөйлемете оннук бии сагалар усунан бу бен 15 жылдык гастроэнтерологтатын Олоқтақтыр өде хыджаллар, ағы кәлер дейдейлер. Оны мәні бұстағам тәмәккәрі, манны көрі неделяға еккеті, оны үсі бұғы тұғары кейлер болағына, қаяндағаны марам бірасы көдірі күтінадылар. Оны текпін барыбын, әдеттен әптін яққанады бұғырын. Онда да түміккесі бір вопроска бағалса петтеған кислотабын бұл қайдақ бұғартары бұты едебіттер? Қайда бұғылақты бұғаралар? Билеген бу пандемия кемегер ограничительный режим бара турар. Уганан баран күскө айдан бики поликлиника суруттаран бәйбәти биреметер келен курттав ФГДС кен обследование бараннада. Онтон онно ахары бастак баар бу деген буллана бу кене күскө ажар буллана тон балыга келендады эмтененден. Онтон хем бир браты барас нөмө болдулар. Барты барас нөмө. Брас бартын бааран келди. Дөтө бу хасырдаттан бии көрәчүләр бит аны дробияларга тустак туханнах итиларга корую эппети үгүһел бага биллигет эхиттиги көрдүгүз Вера Дмитриевна яка хибаска такал жук кармактал улагар сетихилери багарабыт. Дробой болам. Жекене. Дробой болам ажма. Аха, мактал. Жекедиктан тон дробиявтын бары көрүнүктәкпет, же тутатына ахы астары, утактары, газированный утактары тон эме онтон тутунарбыт. Табыгастах буллагаде. Онны көсөпкө ахаһын дем болар буллагаде. Меретин бартын тутуактакпы дете этене харбутун курдук сыла харылах мимит таганы эппит таганы мете те 40 курдук арына ме көбүтөн. Онда сахалар ичибихи же олох хамай мен ханавар ырыбы быглак мен кирер дахбиттен колобра же сылага рылагы hedахбине эмети көбөн таксыр ахы. Оны таны браска тустак специалистке көдөрөн эме же оны токтоту. Надо булады. Сайдар сайын жатон бу сайымыт кыржык таңаны уратты, пандемия кеме болан бары идилеригер бары таланнах та курдук болан бердилер Instagram сменнеге көрдөккө. Онотон бу сайдар сайын же хэштегинен бу Instagramга картска путтарын биге эфир битер көдөрөбүт. Ettikircik oton kurduk kömüs kühün kemiger kühünge kihi külbütünden ondan sayını batta diye naha şöyle ayılgaga birinci ele küh ayılga bitigar tügeni müçü tupakkalar bege kuraçlar bit
айылға ханен алахыл жалларын етес айдар сайын де қыштығынан сирдетен Эче рыбыттағаны петевнәға кырдык манна бихе қамсанан үнкүлән ыллыбыт. Оннотон эче хэштегынан эһеге сирдетеңне пеят хартскалар гытын, жа билген күңү кихи күлбүтнен ден окуролтар гытын, тоғаран ухуктар гытын, беягат вилагатен үлестерге тегер көрдө бит. Оны таңа бихи көрәтчілер бітер санаты етебет, бихигені бұл көк экранныгы республика қая бағарар тон алаға жететтен телевизор дүңе әрі көрер кық бары болағана білеген аны интернетка бихигеттен YouTube каналга кирен көрек құтынсып, Ultra НВК дене баттығы тұтатына чотығар білген бұл бихиге эфир бұтығар тоқ болы тұрарын бартын көрек құтын, істе құтын сөп. Андайды қая бағар мұндығыттан керелер анда. Ота кихи кәжік үлетігер айынан ехен бұл мей көрген бағарар, тоғары сақалы бұл ихитиннерилери, сахалы устулары, материаллары көрі көтүтүөн эме багар бар. Оннук дегенге бихигертон YouTube каналга эме барбыт. Оны таңатыры бұл білейін бігі экрамытығыр көстер, QR код көстер. Бұл QR коду телепеңітігер сығырдақытына, чуғатан қартысқаға түхердақытына, НВК сайта тақсар, онына тұтатына керенгет, салғы оны үліғатығыр айынан ехен көрі құтынсы, бұл ерген беріні жа көтүптүбіт қайдақ қынан бұл әлгітен көрі бүті ер жөн әме бағылар әбет. Оны тұнбартын әйге тұтатына қанда да ғырыттарғыт, бұл гаджет қытын аридығыт тағаны бігі қанал бұтын асына доғыя бір тынынан көрі құтынсы. Онтон кыжыктаганы бу телевизор жага бир эре бар болачы, ону бужак болачы, кихи бу кохогор дахтын көрөнсөп, тас үлетегер жанеме котоңго тен көрөнсөп, бартыгар табыгаста. Ja WhatsApp'tır bir ağırda gidip hal sağığın jokusayga olurur günde jibitin Galina Semyonovna'nı türebi küngüne sürekli patitene garda libitye bitler. Bağırabı turgun ütüye boldun, tuygun drobiyanı hunçallah olağı en sübeğer kömeğer örüyü bu gurduk yöre kötü senin kırgıtların çugajonun taptalargar bir gelen oğunluk jallahtık olur diyen ağırda girbit. Бүгін жай WhatsApp стемен нөңі олық оргуй олар, жай табырымытын, рыны тайтар бұпытын бұттар ағай, хасын еме ойнетар бұтты отчауны? Қаяндағын ойнеті оқпыт, жанын бігі ойны бұтығар самай бастықынан жа әппеттер жон қиялларынан, самай бастықынан бігі олық bir tınından diye kahve Ağustos bolğamtalaqtık biri qara sağlanığıttan körər samay bolğamtala bir körər çübütüger septə qoruyu ittağına biliz ki ne xatıksər onun doğatlar sanağıtın tühərmən qayandağını atan keler berilərgə atan oynuğa qıtların jəni qaramat bilgin tos uluslar tügüt üstülərin goroskopu görən bilən ağı Koy belelekter. Bardıgar seraqtaq bol, ennikini bulanırga beydi xotan artuğundan tolkuydurga, ülemeysetin ulartarga tabıgastaq kem. Oğuz belelekter. Ilsıbıt jılığar epetnislaqtık sığırnaz, tuğra jonga itağayime beyegar eren. Kur'anaq kapsitiga bilemağın barama den sulustar sübeliller. İgereler, sıla kere tuğdagın ıqın bağırbat kurduk bolun, kim demegin öydöbet den sınalar kerektire. Rak belelekter taptırda organ kıtta sığın ustugurbut, tudurdağ ken köğüstağ bol den sulustar sübeliller. Qaqay belelekter. Horoskopun atçat kontrollanı veren, keleyi barı aras müçürgennaq sırılar keteheller. Kız belelekter. Ayar ülhetler surbattatıqtara, bu kemge ılsıbıtın barda taharıta soğuk kurduk. Iyahın belelekter uğuktu küter, tula barda kere bolan köstü, kamsanar ayar tutar bağın kühürü. Doğame kuruska verin yakın söp. Skorpion belelekter. Korsun toğtanda kutlanma John doğunastırgar ürdüqtara, sığılların sitiyektere. Beyagar eren. Oqçut belelekter. Toğtanıra dolguyağın kuttanağın, çugas keygin kıtta isteknik kepset, söbetin amatın hit. Çubuku belelekter. Bartın beyen saba tutarın gırakan boluğa, salayar teriyer joğurgun sayınlar. Körülgen belelekter. Jeni odu topsarıga ülete ıt, hebi jıla übükillerin söp. Balıktar, sırala hulen tümüge köstüğe, oğların sılgın sorukun siteherge össük üskölel yakınlarda. Ütü maygılaq balıktar, jonga aptardıqtıra össürdüğe. Эсите гуличесер септедан жаманне Кулуковскай бу аха-daha эрехане хачыган.
Гороскоп истесемен матуyu да матуyu. Бу курдуготтон бияга теме хасырда күңү тустата маннык сүбени лаңы тоңосто хотенерene бит. Бигини кытта бирге болуң бу неделе устата хасын эме жаттиен келияхпит. Би кепсилке сәмирин истехатин бары булахатны хасын колбанарың, онотон саңа ылжыттар, саңа устулар эхане кырачларга ранан булады. Аннык булады. Хаян аны көтүпекке көрөрүң, сетихилак күнү бүгүн бенженник же эреллактык, эрчимлактык саңа делелега киребит. Аны сирге көрсө кадери.